asigi topic asina class 11 ki redox reaction ki part 4 oiduni. Part 4 sida aikoina ngasi nainagadoribasi how to balance redox reaction in basic medium da ko basic medium da redox reaction ama kamaina balance tobuna iduni. Example ka loina yengsi ko step by step. So aikoina basic medium da balance toge haragati nang first da acidic medium bu hana acidic medium da hana balance oropatai adugi matungina basic medium laktoini ko. So example la yengsi example da question da Cr2O7 2 minus plus Fe2 plus gives Cr3 plus Fe3 plus water. Sina question done. So acidic medium the balance of haragati rule to follow to view ko. Rule to step by step follow to view gadawa. First rule gi matungina kari hai. First calculate the oxidation number of each and every element have ko oxidation number pull up element kudima ki oxidation number puthok piyo hai. So sida chromium gi puthok chromium kya tani yengsi ko. Ai sida holage chromium gi se isigi sida holage ko chromium gi 2s x laire. Oxygen क्या -2 क्या नो oxygen तरह जाओगे ना -14 equal to क्या -2. This implies x equal to क्या तारने 6. So chromium की सीधा oxidation state क्या तारे 6. Then iron की सीधा oxidation state क्या नो 2. Chromium की सीधा क्या नो oxidation state +3. Iron की सीधा क्या +3. So next step तक करी है identify the element which undergo oxidation and reduction haibni ko yengasi ko. So sida yengo sida chromium gi +6 orambadagi kya da reduce to goino +3 da reduce to gibani means oxidation number kari tawre decrease tawre. So kari orani sida reduction yari ko. Next ta iron gi 2 orambadagi sida kya hoigi 3 orapani means oxidation number kaino increase. So kai orani sida oxidation yarko. Next step kaino write down oxidation half reaction and reduction half reaction havne yes ko. So first the oxidation half reaction iro oxidation half reaction e gi haragati aina tatana haibado oxidation thoiba potu left side ta leibana left side ta right side ta leibana right side ta view haibne ko aduga element to balance awada oxidation kadai da thoi si iron da ko audi iron iro Fe2 plus gives Fe3 plus sida left side ta sigi Fe2 plus lebagi left side ta ibire right side ta Fe3 plus lebagi Fe3 plus ibire aduga rule gi matungina oxidation means electron kaida leine electron on the right hand side havne electron kaida leirani right hand side ta leibire. Next si iron kya no amma sisu kya no amma the balance to bugi mathau ta dre ko. Next oxidation number change kaya lagi yengo oxidation number sina 2 dagi 3 da lakpani means oxidation number change su kya no 1 oire ko adu oiba taragati sigi 1 se kadai da laani sida laani na 1 electron orani. Next reduction half reaction iro reduction half reaction da su reduction thoiba posak to left side ta leibana left side ta right side ta leibana right side ta ibiro awda sida yengo left side ta kana lei Cr2O7 2 minus sina left side ta lei right side ta kana lei right side ta Cr3 plus aina tatana haibado question da is plus yauraga su OH minus yauraga su water yauraga su nang
sum ire ka lawa ba ko automatically re thol ka ne ba yarani ko so sida yengo rule gi matungina reduction means electron kai de laini ai left side de laini electron hapo sida electron kaya hamni adri sigi difference yengo ni ko changes de yengo hana chromium si balance tawro chromium si de kya lai ani si de kya no ama de balance taw ge de si de 2 hapo hang ko sida chromium ani leba sida ama leba gi balance rongai de makta de 2 hapo changes yengo sida chromium oxidation state kya hoy 6 sida na kya no 3 hoy bane kya changes lai bani sida oxidation number changes si kya no 3 lai ko sigi 3 se chromium amagi neba object sigi equation sida chromium kya soi chromium ani adu hoy ba taraga di chromium amagi na changes si 3 neba chromium ani gi wadi into 2 means kya changes tarne 6 sigi 6 se sigi number of electron hoy na kan ko next rule da add the two half reaction after balancing the number of electron haibane half reaction ani do add to haibugo number of electron do manhan laba matungda sida number of electron kya no 1 sida number of electron kya no 6 audi electron masing manan ge darti sida whole reaction sida into 6 na into to bidar yengasi ko aduga add tawraga yengasi add tawrage ko add the two half reaction aido rule gi matungina sida kya tarni 6 Fe2 plus density plus Cr2O7 2 minus sigi 6 electron ga sigi 6 electron cancel tawrani next kana tarni 6 Fe3 plus tar plus kana layani twice Cr3 plus sibog gari ko noina khangduba ma sida iriba charge soina igraba adu oiba taraga de nang saidagi hotlagasu last di result to tara oiba ko aduna iba matamna section gadaba next rule da kari hai balance all the element other than hydrogen and oxygen havene balance or yengo iron kya sui taruk iron taruk balance ore chromium kya no ani sisu chromium kya ani balance ore next kana ana balance ho hai oxygen balance ho hai ko oxygen balance to na bagi dama rule gi matungina oxygen waliba site da awat pa masing dugi water molecules hapo hamne yeng ko oxygen sida kya yawi tare sida kya 0 oxygen audi 7 water molecules kaida hapani right side ta audi 0 6 Fe2 plus plus Cr2O7 2 minus then 6 Fe3 plus plus 2 Cr3 plus oxygen water molecules kya hapani taret maram sida oxygen tare jawabugi so 7 water molecules next hydrogen balance to nabagi damakta hydrogen waliba side da H plus oina hapo havne sida left side hydrogen ke yawi 0 right side hydrogen ke yawi 14 adudi left side to in hapo tar hapo siko 6 Fe2 plus plus Cr2O7 2 minus plus 14 H plus gives 6 Fe3 plus plus twice Cr3 plus plus 7 H2O then final the rule gi matungina charge balance to mo habni ko charge equate to holam mo habni ori charge equate to be yeng siko equate to tawram taraga di nang sigi balance reaction ji chum doiba acidic medium da yeng siko acidic medium ni kamain khangi H plus yawre je sida kya tani sigi charge 2f tare ko sigi di kya tani sigi minus 2 plus sigi kya tani 14 audi kya tare 24 right side the charge yenga sina sida kya 18 plus 2 na 3 da kya 6 sidi 0 0 equal to kya tare 24 means
पिरमलिबा इक्वेशन से एसिडिक मीडियम दा बैलेंस तौरेबा अखोगी टारगेट ति कइनो बेसिक मीडियम दा बैलेंस तौबनेको अदुना बेसिक मीडियम दा बैलेंस तौगे हारगति आइसिदा रूल अमा ओइना लाइन अमा हापचिलमगेको सिकी रूल दो आई लाइन अमा दोइन इरमगे 8 as many OH minus on both sides, which is equal to number of ice plus. aina sida hari rule se si hari ba word chen haji kaino khangani si kaino matamda side animakta OH hapo ko OH kaya hap kani haduti nang sina decide to sida yauri ba ice plus masing se siga chap manana OH minus left side te so right side te hapo hangui ko amuka harake ko aina sida e ba rule sin hai se OH minus se left side chu right side chu animak pa hapo kaya hap kani haduti nang sida decide to sida hojiki question siki matungina 14 yauragadi nang left side chu right side chu 14 OH minus hapatar yengsi ko adudi ai hapage 6 Fe2 plus Cr2 O7 2 minus plus 14 ice plus hojik sida 14 ice plus yaramina nang OH minus kya hapani 14 OH minus hapiro animak side animak ta hapeni ko on both side haibani hode ai sida side ama da hape hojik right side ta hape yengase 6 Fe3 plus 2 Cr3 plus 7 H2O plus sida kya hapani 14 OH minus line hapado then koina sida ki kari hui water se sida yengo ko H2O haibase kamaina form tawrai H plus amaga OH minus amaga unchillaga form tawuneba sida kya lay 1 sisu kya lay hain lawni 1 sisu 1 sina 1 oiba matamda sisu 1 neba audi sina 14 oiba matamda sisu kya waini 14 sisu kya waini 14 means ani si combine tawraga non kari pirakani 14 H2O piraneba isinba yade ko sigi noigi understanding gi damote ni sidi silini iro kya tarani 6 Fe2 plus Cr2 O7 2 minus plus si kya tarani hoji 14 H2O tarane next 6 Fe3 plus 2 Cr3 plus 7 H2O plus 14 plus minus next year sina 14 H2O molecule ne sina 7 H2O ne asigi 7 je ayama sokse thange sigi 7 je sigi left side ta thanga di kya khakta ngai Fe2 plus Cr2 O7 2 minus sidi 7 khakta ngai ko 7 H2O then 6 Fe3 plus twice Cr3 plus sigi 7 ji som thangrami ko aude kana tangani 14 OH minus hauji sigi charge balance tawro charge balance tawge de sigi kya 12 sigi kya minus 2 sidi 0 equal to kya tani 10 sigi kya 18 sigi kya plus 6 sigi kya minus 14 sigi kya tare 10 adudi piramliba reaction ji redox reaction ji basic medium da su balance tawre chini ko basic medium da karamaina redox reaction ama balance tawne ji
example yam hot pa darkar oi ko ngasigidi tang ase loisilase next video da redox reaction ama oxidation number method sizinarga kamaina balance tawni yengsi loisilase ko thank you all